سلام تخطاتلتنا إز channel كمل لهم سناك تكوننا وتر من يوتيو أمبار لو مون كم توترو أب عالم كاب زقات مزولو زيناتاتن أقدس تفصعبتاتن نعانا كقدسو زخولو كم فلطومن كان استوعلو لهم زلنا زبلكم حيزا غريبا لهم أبزيا فيديو زيادة بتحدوغن نا إسرائيل مراحي زخود زلو منقدي زسعبو زلو دبلوماسياون وتحدراون عنوات كنرينا كالاي دما منالبات حسوت كون خليزون ويمسلونات كون خليجن أتي برايم مينستر إسرائيل أبجاف كم زبط حزلون تنتصلون عتو ويكاد صعطنا عتو كابتن مشارخ تزبهلو أمريكان عبد إنجليزن انتهي كم زقاتو مزولو كنرينا منالبات بقمتال كنرينا دحر تززولو نايب حق دي أيكونن نممانونا شجاريو بزوح جزينا عالم سلزت هالو لزلو منالبات أبزوانزي قالت استجبت أنا قرزولي يمثل جن أقدس فزعما كتريهم بتحدو جندما كسب كندي نإسرائيل كتصاوروان أنصار إسرائيل كخدوا ويكازخون خبلو خمزة يقولوا دما كرينايو زي لايك جبر سبورت جبرو حركاتي نعلم نعملو أتذكروا وسيد زولو فزعمتنا إسرائيلي حرك كابتي زنبر دما حدش معبالله what are we talking about مجمريا كابتلتين كاب أبعد إنجليزن كاب أمريكان زمت فزعميزي عند مالتيو let's start with this one Israeli Prime Minister Benjamin لايك مقبار سبورت مقبار ناي وتروز او عيتيو ندير لايك ديالكم انا بقالوت كتبصح دخلت الشانل مالتي تيتا فيديو مالتي let's go Netanyahu is under pressure both at home and abroad. Israel's rift with ally the United States is growing by the day. And at the heart of the disagreement is Netanyahu's determination to mount a ground assault on Rafah. US President Joe Biden calls the ground operation in Rafah a mistake, even though America is not aware of any specific date. So حركاتي تعميتو زدقفوه زقبرت تقبرت بحمك زي كل زنبرو أمريكان محضرنا جو بايدن نيو أبزوان زي جو بايدن مجمري يكون بتدقاقامي مستناي نتنياهو برايم مينستر إسرائيل زخود الزلو من قدي كم زي كار زلون شمناي إسرائيل دليتهم يمكن منا قبريهم زنبرو أمريكا جن أبقدم عالم أب دبلوماسنا عالم عب ودكاتي زقات ما زلو بسنك إسرائيل تقبرو زلا أمريكا ما حنت تقبر زي مخالا سلامتاي أنا بوليسنا عالمي أنا يززنا عالم أنا يتحيال عالم نابل كخلقة بتحدي كم بخم كتر أنا دلها خلقة نسخة أي قبلوني نتبلو زلها تتحز لها قرنا راها زخونة كتبل زي مخال يعني كل دما زي كتبل زي مدلاي ترى يكون كتبل زي مخال نبعلو نتحجر ضخمتها يزن سبارة زلو كاب كل دما أبتدك إسرائيل زلو هجرات عرب أمريكا حياليا كتحجز تغليها security جارانت كتبانات تغليها يلوم زعمنوا لازم نبرون billions جنزب زخفلوا لازم نبر هجراتنيهم سلذا أنصار إسرائيل زخون يكون كتجبر لهم كتكلا خلهم كم زي تغلن كم زي تدلن نسور يخونوا مالله من هالبعد قبلوا من الصباح قال من قد كدليهم كنبلاين خلينا أب حنقولهم جن نيجدن قال diversification نايتيد security ناتهم كان صعب زلهم of course مبزحتن هجرات أبتيز وبازلوا بوتهدروا حيلي هاجرن كو حساز خلاونا يكونان حقنا مزرع ولا كو اسوار تلون قالن تلون بزي امريكا حجز نفسن خلاز خلا يكوننا من السعوديه توسيدكا بزح اسوار بزح سوفيستيكيت زخون نفرت كنات قالن يزلوا ግን ውግ ግን አጽዋር ጥራ ይኮነን ብቅዓ ዘሎ ተጻዋርና ዘሎ ተመክሮና ይጉ ዘሎ ሰራዊት ክልወካ ክላሎ ንሱ ክሳብ ዘይ ሃለወካ ዝሓዝካ ሓዝ ማለት አበይ ዲናሪናዮ ኣብ የመን ኮይና ሪናዮ ኣብ ከብልትሽና 14 ጀሚሮም كل تاسوارم زأكبوا سعودية بايلوتات لنا دوغلو دزبلو زنبرو إمارات كم كلاتهم تم هجرات 4 وزلوا بتجي سي زبالو قطر بزي قطر مالتي تم قالوا بحرين دوغلو كلهم تأكيبهم ناب حط خيدم كواغو ني يمن سعيرهم كحزوا ويقلخ قبرو ولا حنت قبرو ما يكون يمن كاز خونه تحجزوا ما ينبرن جكاتي اني ايران حجز مالتي سلازي اسوارنا يزحسكا نفرت هناك سلازي حسكا وي فلوي تانكتاتنا امريكا وي كاصر ميسايلس بيترونز سلازي حسكا ابوقت عوت مالت هيكون زدما هاجرات عربو نصور كوين لبزو انزي نفس خانت زي كيلكا وتهدراو اقمخا حنت زي كون كانت حنصو نحوارو نعمل ملكانت زي كيتكا اب زي شجر نفسها تكلاغل اي تخلنيها It has demanded a credible plan from Israel to protect civilians. Biden says at this point, Israel should agree to a ceasefire and flood the besieged enclave with aid for the next 6 to 8 weeks. He further says the country should allow regional countries to distribute aid in the strip. I think what he's doing is a mistake. I don't agree with his approach. I think it's outrageous that those three vehicles were hit by drones and taken out.
So بنصر قانقا اب انترفيو جو بايدن ازي نتنياهو زخونه زلو منغدي صبغ يكونن جيغا يسحتتيو زغبرو زلو كل جيغا يبلالو سلامتاي كوم زغبر زلو نتنياهو صنحلنا كرينا مخنياتو نسو تي مرحتي بتعبيت زتبعت سبيو تعبيت انصار فلسطيناويان وي ابقازا زلو حزب غلغل ترا يكون وي هاجر انصار عرب ترا يكون ايفن انصار امريكا اوروبا أنصارهم نخيط أجمع كم زي بلو مخنياتا موداتا كابتن السوداليو كوتس كم زي كولي فلتي نص حياة سلزخونة يكون زيارة زياو مسك زيان تحتوني إسرائيل هذا برتع زخونة مدارك تزي بلو لوبي جروب ويكا بدحر مجارجة نبوليتي بوليسنا علمنا كتصلوا زخل حيل اللهم أي باك بحال بليونس إن بليونس كنزب زلو كوربوريشنز أو تأكيبا زلوا هذا حيال ፖለቲከኛታት ክምረፁ ከለዉ ዓብ ተራ ዝፃወት ምስ ተመረፁ ንረብሓና እስራኤል ንኻልእ ረብሓታት ናይ ናቶምን ዘሳለጥ ሎቢ ግሩፕ ዝበሃል ኣሎ እሱ ሓያል እዩ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ሚድያ መብዛሕተን ካምፓኒታት ናይ ሚድያ ሲኤንኤን ድዩ ፎክስ ድዩ ኤምኤስ ኤቢሲ ድዩ ካልኦት ኩሎም እቶም ሚድያታት ዘለዎ ናይ ዓለም ዋላ ፊልም ኢንዱስትሪ ገለመለ ኣብ ድሕሪቱ ነቲ ሚድያ ዝውንንዎ እስራኤላውያን እዮም ኣብኡ ዘለዉ ዓበይቲ ጋዜጠኛታት ድማ እሳቶም እዮም ስለዚ ኣብ ኮርፖሬሽንስ ኣብ ፖለቲካ ከምኡ ድማ ኣብ ቁጠባ ሓያል ዝኾነ ኔትወርክ ኣለዎ እዚ ኔትወርክ እዚ ዝኾነ ፖለቲከኛ ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ናይ ዲሞክራሲ ሃገር እዩ ዝብለኩም ዘሎ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ኤስያ ይኹን ኣብ ዲሞክራሲ ዝኾነ ሃገር ሓያላት እዮም ዝኾነ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዲሞክራሲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሰባት ብቐሊሉ መንግስቲ ክቕይሩሉ ዝኽእሉ ባእታ ማለት እዩ ሓቂ ንምዝራብ ኦኬ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ከይትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤውሮጳ ዝኾነ መራሒ ውሰዱ ዝኾነ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ውሰዱ ናይ ጀርመን ውሰዱ ሓደ 6-7 ጋዜጣን ቲቪ ስቴሽንስን ብዛዕቡ ሓቂ ሓሰድ ብዘይገድስ ሓደ ሓበሬታ ኣትሪረን ንሶምን ተተዛሪበን ሽምን ክብርን ናይቲ ፖለቲከኛ መሬት ዝዘብጥ ኣብ ሓፂር ግዜ ካልእ ሚድያ ነቲ ናቱ ሓቅነት ተጉልሓሉ ተዘይኪሉ ወላ ዘይገበሮ ገበን ከሎ ክሓስስ ይኽእል እዩ ከምዚኣ ገይሮም እቲ ሚድያ ከምኡ ድማ እቲ ኮርፖሬሽንስ ብሓደ እንድሕሪ ኮይኖም ዝኾነ ፖለቲከኛ ሓይሊ የብሉን that's why እቲ ዲሞክራሲ ጽቡቕ እዩ ገለመለ ዝብልዎ ብድሕሪ መጋረጃ ንኽትቋፀሮ እቲ ዝቐለለ ሲስተም ስለ ዝኾነ እዩ ገንዘብ ተለካ ኣብ ዲሞክራሲ ድሌትካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ገንዘብ ተለካ እያ ዝብለኩም ዘሎ ኣብ ንግስነት ናይ ስዑድያ ከይድካ ገንዘብ ስለ ዘለካ ነቲ ንጉስ ድሌትካ ትገብሮ ማለት ኣይኮነን ከይድ በዓልካ ትፈልጥ ክብለካ ኽእል እዩ ገንዘብካ ይደልኒ የብለካ ኽእል እዩ ምክንያቱ ኩሉ ገንዘብ ኣለዎ ገለመለ ኢማራት ከይድካ ከምኡ ኣብ ዲሞክራሲ ግን ገንዘብ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ መንገድታት ኣሎ ምክንያቱ ካምፓኒ ክትምስርት ትኽእል ኣብቲ ዓዲ ከይድካ መብዛሕትኡ ፖለቲከኛ ናይ ዲሞክራሲ ካምፓኒ ክትምስርት ድልየካ እዩ ምስ መፅኻ ካምፓኒ ምስ መስረትካ ገንዘብ ምስ ሃለወካ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ከምዚ ብብልሽውና ዘይኮነስ ኢንዳይሬክትሊ ፅልዋ ክትፈጥረሉ ትኽእል ኣሎ ኮሚኒቲ ዲሞክራሲ ፖለቲከኛታት ክብረፁ ከለዉ ክጉስጉሱ ኣለዎም እቲ ጎስጓስ ዝገብርዎ ድማ ብገንዘብ እዩ ዝግበር እቲ ገንዘብ ድማ ካበይ ዝመፅእ ተልካ ካብ ወለንተኛታት ነቲ ፖለቲከኛ ሕጂ ኣነ ቢልዮነር ትሕሪ ኮይነ ሓደ ንረብሓይ ዘሳልጠለይ ፖለቲከኛ ኣክንዳ ኣብትላ ወይ ኣብቲ ተመሪፁ ዘሎ ከይድካ ሎቢ ጌርካ ከተሳልጥ ትኽእል ኢኻ እንተዘይለ ሓደሽቲ ክምረፁ ከለዉ ነቲ ፖለቲከኛ መጀመርያ ረኺብካ ከምዝን እየ ዝደሊ ምዝናተይ መርገፂ ትኸይድ ድሕሪ ኮይንካ 200,000 ኣብቲ ናትካ ካምፔይን ከወፊልካዮ እንድሕር ኢለዮ ኖ እንድሕር ኢልኒ ነታ ኣንፃሩ ክበየ ስለዚ እንታይ ክብል እዩ ሕራይ ክብል ኽእል ፅባሕ ንጎም ዝተመረፀ ድማ ረብሓናተይ ኣብ ኩሉ ግዜ ንቕድሚት የምፅኦ ማለት እዩ እቲ ረብሓናተይ ግን ኣንፃር ረብሓናይ ካልኦት ክኸውን ይኽእል ተዲኻን ኣንፃር ረብሓቲ ካልእ ዓይነት ሕብረተሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሲስተም ኣብ ዲሞክራሲ ኩሉ ግዜ ንቡር እዩ ምክንያቱ እቶም ፖለቲከኛታት ብገንዘብ ክምረፁ ገንዘብ ስለ ዘድልዮም እቲ ገንዘብ እቲ ድማ ካብ ህዝቢ ስለ ዝመፅእ ወይ ካብ ካምፓኒታት ስለ ዝመፅእ ተሓንግደፍ ሕጂ ንመለስ ናባይደን ንክንርድኦ ስለ ዝደለያ ስብሒ ዝዛረብ ዘሎ on a highway where it wasn't like it was along the shore, it wasn't like there was a convoy moving there, etc. So what I'm calling for is for the Israelis to just call for a ceasefire, allow for the next 6-8 weeks total access to all. So እንታይ ዝብሎም ዘሎ ረድኤት ኣብቲ ዓዲ ክኣቱ ኣፍቅዱ ህዝቢ ብጥሜት ይወዳእ ኣሎ ዳርጋ 90% ህዝቢ ኣብ ቃዛ ዘሎ ህዝቢ ጥሜትን ዓፀቦን ኣጥቂዕዎ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ገዛውቲ ዓንዩ ዘሎ ኣብ ንእሽተይ ቦታ ተኣኻኺብዎ ዘሎ ብሕማምን ብገለን ዝሳቀዮ ዘሎ ጥሜት ድማ ዝለዓለ ፀገም ኮይኑ ኣሎ ምክንያቱ ነዚ ኩሉ ህዝቢ መግቢ ንኸያቶ ዓጊታ ስለ ዘላ እዚ ኩሉ ገበናት እዩ እዚ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኩሉ ገበናት እዩ እቲ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ገበን እዩ እቲ ትትኩሶ ዘላ ኣፅዋራት ገበን እዩ ምክንያቱ ሰብ ትጨፋጭፍላ ኣብ ዘሎ ክትኩስ የብልካኒ ዝብል ዓለም ለኻዊ ሕጊ ናይ ኩናት መግቢ ነቶም ሰባት ምክልካል ገበን እዩ ስለዚ
جبن تدمروا جبن تدمروا جبن تدمروا جبن يجن من يزاربا مخنياتو حجز بحالكو ندخاتاتن نمساكين هجرات أفريقيا تراهم زتقاملون بار نساتهم أمريكا زغلو أفغانستان زغلو العراق أفريسابكو استحتت بوليتيكينيا كويلن تجاجينا يوم كوزولو جيجا عم تفصلوا كفلتيا استحتت بوليتيكينيا جنيل بنصارو أب أفريقيا أنجلن تخوين جن أب أي سيسدو أب جلو دايلوم نتهم بوليتيكينيا تات جست نجابلنيا كحتت تجامي يبلي جن ناي كل جابلنيا كهونالو واي ناي أفريقيا جابلنيا ترايز حتت واي نوت توم ناتوم توم زجددو جبان زفتم زلو أبيت فرد زي كربو سلزي وين كل معركة تريال لك ويكد قد فلك تحته food and medicine going into the country. On Rafah, no, we do not have a date for any Rafah operation, at least one that's been communicated to us by the Israelis. On the contrary, what we have is an ongoing conversation with Israel about any Rafah operation. According to reports, Israel's Defense Minister Yoav Gallant told the U.S. Defense Secretary Lloyd Austin that there is no specific day for the operation in Rafah. This is contrary to Netanyahu's statements. Meanwhile, international efforts to broker a ceasefire between Israel and Hamas continues in Cairo. Both Hamas and the Israeli delegations are participating in those. So, كمريوز لنا كلهم تم أنا أمريكا بوليتيكينياتات دبلوماسينياتات أب إسرائيل درجة معلتها يمزخدو رحوا من قديو قال إسرائيل بلهم عندي خاطب الجن قدامنا يسرح كبرايورتينات كان تايم خان تفريد كان أبي خاط خيط لذي درجة معلتها حدا بوليتيكينياناي حدا بوليتيكينياناي أمريكا أب إسرائيل على بوحدي أزبلكم بجروب يخدو بقلم اللي يخدو منيستر ناي مكل خالي يخيد منيستر ناي وصاي كونتات يخيد ناي صطاي يخيد هاجراو سكيورتي يخيد سليا يخيد بقى ابونا تغاريهم زعلوا انا حدا غزي حسبي بتليفون زي ود ويت صراحه يزبل مالتي ناي تكنولوجي سكيورتي فلطيهم انتي كنزي 10 غزي اراغ زودو مخانجن ربح خاي خاتفلت ስለዚህ اسرائيل كسع كندي صلوا كم زلوا بزحاتهم تصحفوا لي كم اسرائيل صلوا تقبر تخلده هو يقال نعون خد قبر قل سفح سرح يدليك عبا سرح يدليك حيال حزبك الوكاك خلالو كونكتد زخون حزبك الوكاك خلالو نتزلك صقاتات كتطعمرو كتكلالك تمرتك الوكاك خلالو كونكشنز الوكاك خلالو ገንዘብك الوكاك خلالو كامبانيتات الوكاك خلالو نزي خي قبرك ابكم درجه خد بصحي تخلنا بجاك اسرائيلاويان نزي درجه زوصحون الله نبلاي نغلينا مبزحتو ሕብረተሰብ ኣለዎ ዲ ኔትወርክ ናቱ ሎቢ ግሩፕ ኣለዎ ናይ እስራኤል ግን ብፍሉይ ኣብዘይ ዓዶም ነታ ዓዲ ክቋፀሩ ዝኽእሉ ህዝቢ ደረጃ እዮም ዘሎ ኮይኖም ዘለዉ ንቐፅል ሕጂ negotiations. Hamas says the Israeli proposal on a ceasefire does not meet the demands of Palestinian militant factions, but it has promised to give its response after studying the offer given to its leaders by Egyptian and Qatari mediators. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና መጀመርያ እቲ ኣብ ትራፋ ዝበሃል ናይ ጫፍ ዶብ ናይ ግብፂ ዘሎ ናይ መውጣታ ክፋል መጥቃዕቲ ኣብኡ ክገብር እያ ትብል ዘላ እስራኤል እዚ ከይትገብርዮ ይብሉ ኣለዉ ሓደ ካብቲ ነዞም ምዕራባውያን ጫቁጫቅ ዘብሎም ዘሎ ዝሓለፈ ኣብ ሓደ ናይ ርጤት ግብረ ሰናይ ዝግበረሉ ቦታ ተወለድቲ ናይ ካናዳ ናይ ኣሜሪካ ናይ ካልኦት ኤሮጳዊ ዜግነት ዘለዎም ሰባት ኣብኡ ዋለንተኛታት ክሕግዙን ዝሓስቡ ዝነበሩ ብፍሉይ እስራኤል ናባህሪማ ንዖም 7-8 ሰባት ቀቲላ እዚ ድማ ንብሙሉ ኣብዞም ምዕራባውያን ጫቁጫቅ ኣቢልዎም እቲ ዘገርም 33,000 ወይ 34,000 ናይ ፈለስጢማውያን ሞት ክንድዋ የዛረቦምን ናይዞም 7-8 ብጣዕሚ ኣዛሪብዎም እቲ ዘገርም እሱ ህይወት ሰብ ማዕረ ከይመስለኩም ማዕረ ይርይዎን እዮም ኮይኑ ይፈልጥን ይማዕረ ስለምንታይ ናቶም ስታንዳርድ ናቶም ህይወት ፍሉይ ከም ዝኾነ ገይሮም እዮም ዝርይዎ ኣብቲ ናይ ካልእ ህዝቢ ክኾን ከሎ ግን ኢትስ ኦኬ ንኣብነት ኣብ ሱዳን ክንደይ ኣሽሓ ሰባት መይቶም ኣለዉ ኖባዲ ኬርስ ብዛዕባኦም ክሳዕ ክንዱ ኣኼባታትን ፕሬስ ኮንፈረንስን ኣይግበርን እዩ ብዛዕባ ናይ እስራኤል ክኾን ከሎ ግን ኣብ መዓልቲ 10 ግዜ ኣኼባ እዩ ዝግበር 10 ግዜ ሚኒስተራት ናይ ኤሮጳ እዮም ዝኸዱ ኣብ ካልእ ሃገራት ክኾን ከሎ ግን ስለዚ ብቁጠባ ሓያል ተዘይኮንካ ዝግደሰልካ ሰብ የለን ሂወትካውን ትርጉም የብሎን ሶሪ ከም ሕማቅ ክስማዕኩም የብሎን ንድኻ ዝግደሰሉ ሰብ የለን ድኻ እንታይ ኮይንካ ብዛዕባኻ ዝግደስ ሰብ የለን ዋላ ብኤሮጳ ተቐመጥ ዋላ ብኣሜሪካ ተቐመጥ ኣብ ኣሜሪካ ሆምለስ ተመይቱ መን መይቱ ኢሉ ብዛዕባ ዝግደስ የለን ስለዚ ኣብ ዓለም ዘይምሁር ዘይተምሃርካ ድኻ እንድሕር ኮይንካ ዝግደሰልካ የለን ካባኻ ሜይቢ እንስሳታት ዝያዳ ክብሪ ይወሃቦም ይኸው እዚ እቲ ሪያሊቲ እቲ ዝብልዎ ገለመለ ገለ ግደፍዎ ኣብ ኩንነት ድኻ እንድሕር ኮይንካ መቓባ በዓል ኣፍሪቃ እንተለኻ ኖባዲ ኬርስ ኣባውት ዩ ብዛዕባ ዝግደስ የለን ስለዚ ንሕና ብዛዕባ ህዝብና ንሕና ኢና ክንሓስብ ዘለና ምስ እስራኤል ዘመሳሰለና ብዙሕ ነገር ኣለና ንእሽተይ ሃገር ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ዘለና ኢና ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ህዝቢ ኣለና እስራኤል ኣለዎም የብሎምን ከም ኤርትራ ኣይኮኑን እስራኤል ዘይተኣደነ ፅዋር ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝቕበሉ ዘለዉ እዮም ሓያላት ኮይኖም ዘለዉ ንዓመት 4 ቢልዮን ሓገዝ ካብ ኣሜሪካ እናወሰዱ ፍኮርስ ሓያላት ክኾኑ እዮም
ኤርትራግን ኣዝዩ ሓያል ህዝቢ ተመክሮ ናይ ነፍስኻ ምክልኻል ዘለዎ ተፃዋርነት ዘለዎ ንኩሉ ዓይነት ተፃቦታት ክሰግር ዝኽእል ምናልባት ኣብ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ዓለም እውን ሒደት መዳርግቲ ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ ስለዚ ነዚ ከነኽብሮ ክንክል ኣለና ከምልምሎ ክንክል ኣለና ነታ ብኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ድማ ክንረድኦ ክንክል ኣለና ብዝከኣለና ናብኦም መለስ ኢና ፀኒልና Israeli side is reportedly objecting to the return of displaced residents to their homes in Gaza. The rift is not growing just between Israel and its allies. The differences are widening within the Israel government as well. Netanyahu is facing a backlash back at home. So, نتنياهو أبو اشتعدون برتع تقاومي قاد مالو زي حنتيا كمل ساعات سنة هي لجزء ترغيبة نبزي نغيد joined his American counterpart Joe Biden in calling for a ceasefire in Gaza. The Prime Minister said this morning that the situation in the region is increasingly intolerable, and he said he is urging Israel to change its tack. These remarks follow President Biden's claims that Israel is making a mistake in how it is handling the war. We're still joined by, appropriately, Talk TV's international editor Isabel Oakeshott. So, time زبلو زلو بوجر عاد إنجليز وانت مسا سالي تقرأ جو حبري time زبلو زلو سنهي لنا ريمنا بعفون زبلون تتكبرنا نبينيو دحين مجمريان تايب لولو أنا ميديا زم سوري جنرالايز قبل كنا جنزم سعداء رسم زم بلون زبهالو دارجا توم كونسرفاتيف زبهالو قمون ملو إسرائيل يمسدقف ولا زموات سبيموت يقدسوني بزوج زي كريه اللغات ميديا مالتي بعفشاكم عين الجمجام كتب كبير ديجن زي ميديا حاجة تروي زلهم توك تي في زبل بزوج زين إسرائيل بكل واقع بكل من قدر مراي كندق فاينا زبلو زين بريم جيجن رأيوك صح كنا يتغيروا خمسة لقام قناتهم كسمعيهم إسرائيل تأخذ زلا من قدي قالوا حجراتنا أفريقيا وهنا قالوا ترى يكون تخسر زلا even توم زفتوى تخسر زلا. Jake Wallace-Simon, the editor of the Jewish Chronicle, has got a really disturbing piece in the new edition of the Spectator magazine, in which he says he's obviously a big supporter of Israel, as am I, as am Alex, and I think you are too. We stand with Israel. We still remember what happened on October the 7th. But Jake says that ever since Biden and now Sunak and Cameron started pulling the rug from underneath Netanyahu's feet, saying, you know, you've got to carry on like this, you've got to look at the humanitarian crisis, all that. He said, basically, we've gone from winning the war. He said, now Hamas is winning the war. Israel has all but lost because international support has gone. At one point, about a month ago, apparently there were 100,000 IDF troops in Gaza. Guess how many are left? 1,000. So, انتهي زبل زلو إسرائيل بتتخذ زلا من قدي أنصار أمريكان مشاركتان تلتغي زلا بفلا يبزز حلفي سكبرو زلا متقعتي بزح international support تلتغسر زلا أبزو وانزي إسرائيل يكون تسعر زلا حماس يدو سعر زلو مغنياتو أموداتا أوش تعدي نابنا تبتقى زبهال كسب 100,000 سراويتنا إسرائيل نيرو IDF نيرو بزحلف واني بلا لا بزواني زين شحيم تعرفهم زلو سلازي كاو كوتسون كم تجديدهم كم زلو زي أتمس إيران زلو متفنان أبقمت كي تخاذل له أوش أو كنا تخاذل ترينا نزلنا تمس قالوت مزبح الإيران زقبر زلو متفنان كلا روسي تناي متفنان وقدما تناي مسيران وقدما تدليه إسرائيل actually تناي أمريكا support نخملس تدليه لكن إيران كايدلي ونيم زلو فليت أمم زلو. Israel's losing. Wow. I think that accidental hitting of the aid convoy, whenever it was 10 days ago, was a real watershed moment. It is very hard if you are on our side of the argument, if you are wanting to stand with Israel for all the obvious reasons. You know, let's remember who started this conflict. But it has become increasingly difficult. So, بتدقاقامي تزارباناتهم تاي حجز يوم من إسرائيل لك عم على نبحال تنيو عم تتنكي يوم تزاربو نيشتي جيجا كابسرون كسقوقهم زغلي فلتيو زقرمي نيشتي جيجا تزارباناتهم تتنكاقاناتهم كل جزي أقول إسرائيلنا زنس أرك هون خلالو إسرائيل كون توكنا دجمروا كل جزي هنذكر لنا حماس لزت قامي انتي قبرني رم إسرائيل أبو نخندي عمتات أبزي مرتهم كفينا مالو نهزبي أبطريق ولا تعسي خازل العزيز أربولوني الجن تاي نخريك ميلي ساتم إسرائيل عفوا كفيتهم كقام جميع مالو تي في that's عبنا قرينا عتاتهم تدهم لهم أنت إسرائيل كزاربي كلوني because the sponsorship the TV قال تبزح زي تربحه أنت إسرائيل كتكا TV station تطوق ولا يكلني thanks God زي يوتيوبات سلزلو لو ميكالي independent media freedom media زبحال سلد بزحي إسرائيل كقاصر ويكلوني من كله لابنت إذا أنا زارب زلو أنت إسرائيل كي مسلكم زي very normally لومي عوني لوم إسرائيل كدم سوزلهم زبلو cancel لا يكونني سلامتاي حيلو تدمسي بأرتم جمريا كعاصو يوتيوب كعاصو تيك توك كعاصو قلملي تويتر كعاصو حتى ده حرقنا يتخال جي انتي كوينو اتي بحق كل نقراتنا بنت كدم سوسلهم تي هلكي تفصل ما كد حجي حاسوتي زيتات جيجاي نت تاريخ زخحد ويدما ورايلو نتزلو كبلاش زفتن صقامي امبر ابزي وانزي ولا توم سبورترز ناتهم نهلكا بحال زيوم توك تي في تنسيو إسرائيل تخد زلا جيجايو سحتاتيو
بخمس دما كتعوت هيتغلنيا حماس يكعوت كبل جميرهم الله زيومتهم زتاقولم زلوا جوخم بلوهم زبل زنبر channelات يوم زيوم to keep on voicing the defence for some of the dreadful scenes that we are seeing, and they're very real scenes. You don't have to say that these are products of a Hamas spin operation. I mean, there really are people suffering very, very grievously in Gaza, and I'm afraid that Israel has lost the room. Worse than that, they. So كم زبلوا زلوا الإنجليز وين انتخونه أتتخذوا زلا أمريكا إسرائيل تخذوا زلا كواتس خمسة يخل يا تنقر زلا كمل ساينا زياون إن الشيء تنكفي أبز اسمه هجي أتزبلوا زلوا أتتكبروا من بس قنت إرمخان. Critical announcement from David Cameron that the UK will continue to supply weapons to Israel. Let's just remind ourselves of how that works. Under British arms export rules, the UK would be prevented from supplying weapons to Israel or any country if it was found that there was, and I quote, clear risk that the items might be used to commit or facilitate a serious violation of international humanitarian. أنصار حقهم كم زخدوا زلوا زبلان زيو. أنصار حقهم زخدوا زلوا حق بعلم يوصوا بعلم يفرسوا. نعبر عند إنجليز حق اللو. أتا أزوار دسوم زبوا زلوا دشوت وزلوا عبر على السيفيلاويان. شجر كورد زخل تغينو كشوت يبلو من يزبل حق بعلم زوجو. إسرائيل تتكسر زلا بيت تتكسر لا نمان نمسب زتفا يكونن ولا نز أمام سبوين عور سبون زتفا يكونن أبزوان ذكاب محير مسمع كل سلشي وزلوا. سزي عمونغ حزب زلوا أب تحت حزب تحبيه ما لو نزبلوا ما يمزهرب زلوا هوسبيتال يهرمو مسجد يهرمو بيت خرسيان يهرمو anything زخون عين تحت خرس أب كذا زلوا زقت فوي بلو أبو هاسيبيل يمزلوا أبيهم كهدمو ثانيش تكاسعوا أبحر بتاتيش قاتش قمالو نبز هدم يبلوم نهرمو خلوا أبي يدبدب سلازي كم زقبر زلوا نزيهم أسوار يبلوا عند إنجليز نزيهم جرمن أسوار يبلوا أمريكا of course كل أسوار أمريكا تنتلا سلازي بعينة حقي نخمسة عينة زفتم زب أسوار كشوت يبلكم نيزبل جن نتحقي نو كم يكون نتحقي نابلو نتحقي قصاصيو يحجز خمسة لون law. Those are the rules. The UK, of course, like many nations, was under immense pressure to review the sale of arms to Israel after last week's killing of aid workers, including Britons who worked for the organisation World Central Kitchen. And not just pressure from opposition parties, but pressure from within the British government itself. But today, having received updated legal advice, David Cameron said that the UK would not be changing its policy. Let's hear how he put that rather awkwardly in a press conference alongside the US Secretary of State Anthony Blinken earlier. The latest assessment. سما واحد እቲ ሕጊ ዝገብርዎ ዘሎ ባዕሎም ዘውፅዎ ኣካይዳ ንዑጥ ሒሶም ይኸድለው ምክንያቱ እስራኤል ምሕጋዝ ተጠው ተቢልዎ ለምቀነ ኣብ ስልጣን መፅዩ ኣብታ ናይ ቀደም ቦቱ ጥሮቱ ክምለስ ማለት እዩ ስለዚ ንእስራኤል ክድግፍ ተኮይንካ ጥራይካ ኣብ ፖለቲካ ብፍላይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝዋን ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ናይ እስራኤል ሎቢ ግሩፕ ተቆፃፂርዎ ዘሎ እቲ መንግስቲ ክትብል ትኽእል ኢኻ ወላ ኤሮፓ ኩሉ ከመይ ኩሉ ተመሳሳልነት እዩ ኣንጻር እስራኤል ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ኣፎም ክኸፍቱ ኣይክእሉን እዮም leaves our position on export licenses unchanged. This is consistent with the advice that I and other ministers have received, and as ever we will keep the position under review. Our position is in line with our international partners. So far, no like-minded countries have taken the decision to suspend existing arms export licenses to Israel. And I just add, we don't publish legal advice, we don't comment on legal advice, but we act in a way that is consistent with it. We're a government under the law, and that's as it should be. እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ወላ ሓንቲ ዝጭበጥ ዘረባ ኣይኮነ ዝብል ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ዘሎ ሕግታት ሒሱ ይኸይድ ከም ዘሎ ይፈልጥ ግን ንዑ ዝጥሕስ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ትክክለኛ ነጥቢ የለን ምስቲ ንዓና ዝመስሉ ሃገራት ንኸዶ ዘለና መንገዲ ክንቀይር ኣይንደልን ኢና እስራኤል ትጋገላ ብላብላ ክብሉ ፀንሑ መበትኻ ኣፅዋርስ ክንብ ኣለና ግድን እዮም ኣፅዋር ዝደልዩ ብዘይ ኣፅዋርናትና ኣይኮነሎምን እዩ ስለዚ እቲ መልሓስ ናቶም ብጣዕሚ ንኽትኣ ማን እኳ ከቢድ እንድዩ نزبانات ملو نسب سرق زنبرة حجر نزبانات ملو نسب زجافع زنبرة حجر لو متقوم تقولوا ناي مورال سباق خون كل عند إنجليزي يزبلكم زلوا نفرق حزب عالم زش زنبرة حجر يزي لو مي أبكد ما مجابايا وتشي خمس كزارب كمان زحفري كحفري مزقوم بعلى عند إنجليز نمخان معناته كندوم قف عزف السماية لا زيرو accountability كسب لو مي زيرو قبل ما السنة تسكبروا كفاء أي تزاربوا بنصارو تتنسيون بعد إيرترا زفتمو زلو جهساتات بلابلان كله أحفرون يوم of course الميديا ناتهم سلو زغنة نعلم دما نساتهم سبقتنا مورال المخاني مين يومين نخندق زي خط سلي زي قد حكرين أبز وانز أبز زبانزي الميديا يكون الحبرة السب نقح لهم سلو زلو Well, I was talking afterwards to sources within David Cameron's camp, and they confirmed this, that latest legal advice happened before the killing last week of those aid workers, and that the legal work is carried out pretty much mainly by asking questions and getting assurances from Israel itself, and that the British government would absolutely no way be publishing a summary of that legal advice, Matt. Siobhan, we know that Lord Cameron and Donald Trump had a tete-a-tete dinner at Mar-a-Lago
What was on the menu? And I'm thinking more conversation than food. Well, yes, ostensibly that dinner was all about trying to persuade Donald Trump to give the green light. እዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ዴቪድ ካሜሮን እዚ ኣብ ዝሪኦ ዘለና ንዶናልድ ትራምፕ እውን ከይድረኺብዎ ነይሩ ከይመፅእ ከሎ ኣብ ስልጣን ክእምንዎን ክልምንዎን ይፍትኑ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ከይኣተወ ከሎ እዩ ንኣሜሪካ ዘመሓድራ ዘሎ ሕጂ ምክንያቱ እቲ 60 ቢልዮን ኣሜሪካ ንዩክሬን ክትሕግዛ ዝበሃል ዝነበረ ንሱ ይዓፅይዎ ዘሎ እዩ ዝበሃል ነቶም ሪፐብሊካን ከይተፍቅዱ ነቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ከይተፍቅዱ ምክንያቱ ተፍኪድኩም ፅባሕ ንጎ ምርጫ ክትመፅእ ከለኹም ነቶም ሪፐብሊካን ህዝቢ እቲ ሪፐብሊካን ዝበሃል ሕብረተሰብ ንዶናልድ ትራምፕ ብጣዕሚ ስለ ዘኽብር ከይትመርፅዎ ንክስቶ እንተኢሎም ኣይመርፅዎን እዮም ስለዚ ነቲ ሃውስ እቲ ዘሎ ሓገዝ ንኸይሓልፍ ዶናልድ ትራምፕ ይዓፅይዎ ኣሎ ዝበሃል እዚ ከዓ ክሽምግል ኢሉ ከይዲ ነይሩ እንተኾነ ንሱ ቅድሚ ሕጂ ንዶናልድ ትራምፕ ፀሪፍዎ ስለ ዝነበረ ንበዓሉ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ንዑ ክሰሚዑ ፖሊሲ ክቕይረሉ ዝኽእል መንገዲ ከም ዘየለ እዩ ዝንገር ድሓን ክምለሳ ኢና ኣብዚ ንኸይድ እስከ vote in Congress behind me there that would provide billions of dollars of new funding for Ukraine. Trump has pretty much told the House Speaker to block that vote, and David Cameron was there to tell him, to persuade him that Ukraine's security was Britain's security and was the world's security and America's security. But did that work? Well, we don't know, because despite multiple questions to David Cameron as to how that nice, cosy dinner conversation went, the Foreign Secretary declined steadfastly to provide any details. Siobhan, thanks very much indeed. Well, joining me now. So, ወላ እኳ ፈቲኑ እንተነበረ ኣብቲ ማራላጎ ገዛ መንበሪ ቦታ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ድራር ብምግባር ክእምንዎን ክዛረብዎን ተፈተኑ አንፎርቹነትሊ ብዛዕባ ዝኾነ ዝተጨበጠ ነገር ወይ ውፅኢት ከም ዝተረኸበ የለን ስለዚ ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ ነቲ ዝድለ ዘሎ ሓገዝ ናይ ዩክሬን ክትህብ ድልውነት ከም ዘይብላ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ሓገዝ ዘይተዋህብ ድማ እቲ ዩክሬን ንኽሰዓርን ንኽወድቕን መቀላጠፍ ምዃኑ እቲ ዕላማ ድማ ኣሜሪካ ዘይትህብ ዘላ ድማ ምስዓሮም ንዘይተርፎም ገንዘብና ክንከስራ ይንደለና ዝብል ስነ መጎት እዩ ባዕሎም ኣብ ሓዊ እትዮሞም ልክዕ እቲ ሓዊ ምስ ረሰነ ሶሪ ንሕና ይጥዕመናኒ ይብልዎም ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ከምዚ እዩ ኣብ ሓዊ ኣብ ሃልሃል ዝብል ቃልቃልታ ሃልሃልታ ሓዊ ይድርብዩኻ ሽዑ ክትወፅእ ከም ዘይትኽእል እንድሕር ፈሊጦም ሶሪ ንስኻ ክትወፅእ ስለ ዘይትኽእል ንሕና ምስኻ ክንከስራ ገንዘብና ክቃፀሉ ዘይኮነስ ገንዘብና ክንከስራ ይንደለና ክድሕና ኣብ ዘይትኽእልሲ መጥፋእ ሓዊ ክንሰደልካ ይንኽእል ኢና ብምባል ንዩክሬን ልክዕ ሃገር ብምላእ ምስ ዓነወት ወታደራታ ብዙሕ ካብኡ ምስ ሞተ ሃገሮም ኣይኮነን ከድሕኑ ፍርቂ ሃገሮም ከድሕኑ ላብ ዘይክእሉ ደረጃ ልክዕ ኣብቲ ክሪቲካል ግዜ ኖ ሕጂ ክንሕግዘኩም ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ዕላማታት ናቶም ሃሪሞም እንዲኦም ስም ኦልሬዲ እቲ ዝድለ ዝነበረ ስትራቴጂካዊ ዕላማታቶም ሃሪሞም እዮም ስለዚ ዩክሬን ዘላቶ ኩነታት ከድሕንዋ ኣይክእሉን እዮም ዋላ 60 ቢልዮን ኣይኮነ 300 ቢልዮን ገንዘብ ከሲሮም ኣለዉ ስለዚ ከድሕንዋ ስለዘይክእሉ ኣብኡ ከብሉ That was Kurt Volker, the former US ambassador to NATO, and Gina Abercrombie-Winsterley, who was a diplomat at the US State Department from 2016 to 2023. Wonderful to have you both on the program. Let me start with you, Gina. I mean, Donald Trump never forgets a slight and an insult, and there was David Cameron calling him some unspeakable things just a few years ago. Do you think that meant this was a pleasant dinner and that Trump would have listened to anything that Cameron had to tell him? I believe that former President Trump certainly could manage pleasantries during the course of an evening. I also believe that he does not forget slights. This really... So, after the ዝነበረ ኣብ መንጎ እዚ ዴቪድ ካሜሮንን ኣብ ዶናልድ ትራምፕን ንኽእምን ኢሉ ኣብ ኔቶ ሓገዝ ንኽገብር ንኽእምን ኢሉ ዝኸደ ቅድሚ ሕጂ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከሎ ፀሪፍዎ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ፀሪፍዎ ስለ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እንተፀሪፍካዮ ትኻልእ ዝበልካዮ ዝናትካዮ ክርስዖ ክእል እዩ ተፀሪፍካዮ ርስዕን እዩ ዝበሃል ስለዚ ፀሪፍዎ ስለ ዝነበረ ኣቆናፂብዎ ስለ ዝነበረ ሕጂ ከይዱ ክዛረበ ከሎ ብፍፁም ለውጢ ከምዚ ኣይክእልን እዩ ብርግፅ ዶናልድ ትራምፕ ንከምዚ ዓይነት ዝላገፅሉ መራሕቲ ኤውሮጳ ዝነበሩ ቀደም ደሓንቲ ግዜ ካልኣይ ግዜ ኣበይ ከይምረፁ ኢሎም ዝላገፅሉ ዝነበሩ ሕጂ ሕነ ክፈዲ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ምክንያቱ ኣብ ቀዳማይ ተርም ብዙሕ ይላገፅሉ ነይሮም ብዙሕ ደሓንቲ ግዜ ካልኣይ ግዜ ኣበይ ከይምለስ ብላብላ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ምቁንፃብ ነይሩ ውግእ ስለ ዘይነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ከምዚ ብዙሕ ምቁንፃብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነይሩ እዩ እቲ ሚድያ ቀፃሊ ከምኡ ዝገብር ነይሩ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ከም ሓደ ደንቆሮ እዩ ዝፍለጥ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ምስቲ ዘሎ ውግእ ምስቲ ኤውሮጳ ወዲቃቶ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣን ክምለስ ስለ ዝኽእል ራዕዲ ናይ ኤውሮጳ ሰማይ ይበፅሑ ዘሎ ስለዚ ነዚ ኸ ከመይ ጌርካ ክትእምኖ ትኽእል ብጣዕሚ ሓርቢትዎም ዘሎ እዩ ኮለ ገና ኣብ ስልጣን ከይመፅእ ከሎ ምስኡ ክለማለሙ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ It's a policy disagreement between former President Trump and Foreign Minister Cameron. But do you think that Lord Cameron could have persuaded Donald Trump to do what Antony Blinken and President Biden wants Trump to do, which is to basically unleash those funds from the Republicans in Congress? I think it would be a great challenge to do that.
former President Trump certainly understands where his party lies, where conservative Americans stand, which is having a wide number of questions about the efficacy. A lot of this. I was listening to the radio this morning and listening to a number of IDF soldiers being interviewed. And one guy was like, well, look, I'm a reservist. I'm just a student. They said I've got to call up and defend my country. Never thought I'd have to do this before October the 7th. Always believed in a two-state solution. And he said, I've been going around trying to defend citizens in Gaza. That's been my job with Hamas snipers everywhere. If I die, I'm going to be remembered as someone genocidal. So እንታይም ዝብል ዘሎ ኣብዚ ካ ተወሳኺ እቲ ሰራዊት ናይ እስራኤል ዘሎ ኣብ ንእስራኤል ምስ እስራኤል ዓጢቑ ዘሎ ሰራዊት ናይ እስራኤል መንእሰያት ሰራዊት ኣይኮኑን ኣብ ካልእ ሂወቶም ዝነበሩ እዮም ብሰንኪቲ ሪዘርቭ እዮም ነይሮም ካብኡ ተመሊሶም ውጋት እዮም ኣለዉ እዚ ሕጂ ንኸዶ ዘለና ንሕና እዚ ንገብሮ ዘለና ምስቲ ንሕና ንሓስቦ ኣይከይድን እዩ እዚ ኩነታት እዚ ተገዲድና ኢና ቲና ዘለና እምበር ፅባሕ ንጎ ኣብዚ ውግዝ እንድሕር ሜትና ነፍሰ ቀትለት ወይ እዚ ህልቂት ክንፍፅም ከም ዝተቐተልና እዩ ታሪክና ክኸውን ስለዚ እዚ ውግዝ ንሕና እውን ኣይንደልዩና ዝብል ድምፂ ኣብቲ ሰራዊት ናይ እስራኤል እውን እናለዓለ ይመፅእ ኣሎ ከምኡ ድማ ኣብቲ ህዝቢ እስራኤል ኣንፃር ነተንያሁ ዝግበር ዘሎ ተቃውሞታትን ቃልስን ኣዝዩ እናበዝሐን እናበርትዐን ይኸይድ ኣሎ So እቲ ኩነታት ብኩሉ መዳይ እዩ And I think this is the problem. I think no other war, we're not looking at ghoulish scenes happening in Ukraine all the time. Far from it. People just, I've forgotten about this, but this has become the latest political football. But where do we go from here? Where do we as the West go from here? What are the next steps? Because as you said, you're not going to defeat the idea. If anything, there are going to be far more people in Gaza now who viscerally detest Israel. ሕጂ ካስምዕዎም ኣብቲ ቀደም መጀመርያ ውግእ ክበሃል ክጅምር ከሎ ዝበሃል ዝነበረ ዘረባ ኣብኡ ተገምጢላ ሕጂ ኻ ሎሚ ሕጂ ተረዲእዎ መስለኒ እቲ ኩነታት ንሓማስ ክስዕሮ ይትኽእል ኢኻ እዩ ዝበሃል ሓማስ ዳዩ ሓሳብ እዩ ሓማስ ሰብ ኣይኮነን ሓሳብ እዩ ሓሳብ ካበይ ዝብገስ ካብቲ ግፍዒ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ንብሙሉእ እቲ ህዝቢ ናይ ፈለስጢን ዘርኢ ዜሮ ክሳብ ዘይገበርካዮ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘለዎም ፅልኢ ክውዳእ ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ቃዛ ዘሎ ሰብ ሓውቡ ወዲ ሓቡ ወዲ ሓትኑ ኣቡ ኣድዩ ዘይተጎጠ ሰብ የለን ኣብቲ ታሪክ ናቶም ማለት እዩ ስለዚ ነፍስኻ ኣቦቶም ግበሮ ሓውኻ ዝቐተለልካ ኣቦኻ ዝቐተለልካ ወዲ ሓቦኻ ዝቐተለልካ ዓርክኻ ዝቐተለልካ ሰብሲ ብቐሊሉ ትርስዖን ኢኻ ነዊሕ ግዜ ዘድልየካ ክርሳዕ ይኽእል ደወ ኣብ ሩዋንዳ ጀኖሳይድ ፈፂሞ ብዙሕ ንዑ ንምርሳዕን ነቲ ሕድገታት ንምግባርን ብዙሕ ይፅዕሩ ኣለዉ ሳብ ሕጂ እውን ፍረ ረኺቦም ልዮም ክርሳዕ ይኽእል እዩ እንተኾነ ብቐሊሉ ኣይኮነን ዝርሳዕ ኢና ንብል ዘለና ብቐሊሉ ክርሳዕ ኣይክእልኒ እስራኤል ድማ ንኽርስዕዎ ዝኽእሉ መድረኽ ኣይኮነን ከፊቶምሎም ዘሎ ቆስሎም ፅቡቅ ገይሩ ከምዚ ጨፋጨፍ ከምዚ ገሃድ እቲ በሰላናቶም ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ወላቶም ንኣሽቱ ቆልዑ ከምዝርእይዎ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ሓሳብ ናይ እቲ ሓማስ ዝበሃል ካበይ ዝብገስ ኢልካ ካብቲ ምረት ናይ ሂወቶም ካብቲ ዝወርዶም ዘሎ ግፍዒ ዝብገስ ስለዚ ንኩሎም ክሳብ ዘጥፋኸዮም ሓሳብ ናይ ሓማስ ክጠፍእ ከም ዘይክእል እዩ ዝነገር እስከምዚ ያለ ሓንቲ ቪድዮ ነቲ ኩነታት ክገልፀልና ዝኽእል ወታደራዊ ርዲእ ዘለዎ ስካት ሪተርስ ክስምዑ for Iran and Israel. Israel's already got its tail in the sling. I mean, there's international outrage against what's going on. You know, they just ran an operation at the big hospital in Al-Shifa, I think it is. Al-Shifa, yeah. Yeah, the one that was supposed to have all this tunnel network, and Israel came back now, surrounded it, attacked it. It's curious how the West spins this. So first of all, the Israeli Defense Force, not a single civilian was killed. The perfect military operation. I mean, to listen to some of their senior officers, this was the equivalent of Stalingrad or D-Day. I mean, this is how significant this fight was. But then you listen to the Israeli Defense Force, and some reportings come out in Haaretz about this. They say, don't believe the numbers about Hamas fires because we simply drew a circle around Al-Shifa and said anybody who's in it dies. So እንታይ እዩ እቲ ኩነታት እስራኤል ኣብቲ ትገብሮ ዘላ ውግእ ዓለም ለኸ ፀማም እዝኒ ሂብዋ ስለ ከም ዘሎ እምበር እቲ ትገብሮ ዘላ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ታነል ኣሎ ወይ ከዓ ሓማስ ኣብኡ ተሓቢኦም ኣለዉ ኢሎም ሆስፒታላት የጥቅዑ መስጊድ የጥቅዑ ከምቲ ዝደለ ድማ ጭብጣ ይቅርቡን እዮም እቲ ኣብኡ ሞይቱ ዘሎ ንኣብነት እስራኤል እንታይ እዮም ዝብሉ እቲ 34 ሽሕ ተቐቲሎም ዝበሃል ዘሎ ኣይነ ኣምኖን ኢና ዝቁፅሪ እዚ ሓማስ ስለ ዝሃበ ኣይነ ኣምኖን ኢና ይብሉ ሰብ ከም ዘይቀትሉ ዘለዎ እዮም ኣክት ዝገብሩ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ኣንፃሮም ዝኾነ ክገብሮም ከም ዘይክእል ፈልጡ እዮም እቲ ዘሎ ሲስተም ኣብ ኢዶም ስለ ዝኾነ ኣንፃሮም ዝኾነ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ሓፍከፍ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ግን እተን ሓያላት ሃገራት ዝበሃላ ምናልባት እተን እንኮ ኣንፃራ ነኺሰን ሒዘንኣ ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ራሽያን ቻይናን እየን ራሽያን ቻይናን ተሪር ዝኾነ መርገፂ ኣንፃር እስራኤል ሒዘን ኣለዋ ግን ክገብሮ ዝኽእላ ድሩት እዩ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ዓለም ኣብቲ ናይ ዩኤን ደረጃ ጥራዮም ክቃወሙ ዝኽእሉ እምበር ወታደራዊ ምትእትታው ክገብሩ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ከምኡ ስለ ዘይገብሩ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ኣሜሪካ እታ ኣብዘይ ሃገራ ኸይዳ ቦምቢ ትድርቢ ነፈርቲ ኩናት ጌራ ትድብድብ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ኤውሮጳውያን እዮም ንሳቶም ከዓ ምስ እስራኤል እዮም ዘለዉ ስለዚ እቶም ካልኦት ሃገራት ነዚ ኩነታት እዚ ካብ ማዕዶ እዮም ዝጥምትዎ ዘለዉ በቲ ናቶም ሞራላዊ ኮምፓስ ድማ ጌጋን ስሕተትን እዮም ዝብሉ ዘለዉ
If you're in it, you're considered to be Hamas. So we're going to kill you. It's automatic death. We don't mess around. We kill you and we count you as Hamas. So when Israel starts throwing out body counts, these are heavily inflated accounts. And then Israel also misrepresents, responsibilities. A security officer for the hospital is called a senior Hamas, regional coordinator. I'm not saying that Hamas can't dual hat. I'm not saying that Israel, but I mean, they need to do better. We know that the Israelis just make stuff up. They haven't been honest about any aspect of this operation. And they went into the hospital and committed mass murder and butchery. They executed, some numbers was 147 guys got executed. I mean, it's a big number. There's just the kind of stuff that in and of itself would normally be headline generating global condemnation, but it's just become so run of the mill. I mean, we're at the point now in the global community where, everybody's on the side of Palestine, but I mean, when these atrocities are thrown in front of you day after day after day, there's just this exhaustion level that comes up. And it's the same thing with these aid workers. These aren't the first aid workers that Israel killed, and they won't be the last aid workers Israel killed. So, ta point na tahakiya malet እትሞት ኣብ ፈለስጢም ዝካየድ ዘሎ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ሲ ኣመና ስለ ዝበዝሐቲ ማሕበረሰብ ዓለም ሲ ዝብሎን ዝገብሮን ጠፊዎ ዳርጋ ለሚድዎ ክትብል ትኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ዘጋጥም ዘሎ ደረጃ ሽግር ሲ too much ስለ ዝኾነ እቲ ነፍሲ ወከፍ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ እስራኤል ሲ ዓብይ ንነፍሱ ዝኻለ ዓብ ዜና ክኸውን ዝኽእል ዝነበረ ይብላ ኣሎ ተኾነ እቲ ዘሎ ሲስተም ንኸምኡ ስለ ዘይፃወር ወይ ንኸምኡ ስለ ዘይግደስ ከምዚ ዘሎ ኮይኑ ይብለና ኣሎ እጅስ ከቁርብ ኣረስተ ክንቀይር ካብ ጭንቀት ምክንያቱ በጣም ዘሕዝን እንዲሁ ግን እስከ ነዚያ ንስማዕ Important education is primary and secondary. Case closed. I agree. Anything after secondary school, you are fooling yourself. Majority of the university today, they are all just wasting their life away because many of the courses you are studying is useless. The world is changing. Yeah, the day you enter school, by the time you graduate in 5 years' time, everything you have learned is useless. Over 80% of what you learn in university is useless in the real world. እንታይ ብላለ መስልኩም ዛ ቪድዮ ምስረኸብኳ ገሪማትኒ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ኤሌመንታሪ ስኩል ተማሂርካ ድሕሪኡ ሰከንደሪ ስኩል ምስ ተማሃርካ ልዕሊኡ ትመሃሮ ዘለኻ ነፍሰ ምትላል እዩ ይብላሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰከንደሪ ስኩል ድሕሪ ተማሂርካ እኹል ትምህርቲ ኣለካ እዩ ዝብል ዘሎ ንምንታይ ማለት እዩ ምስቲ ቅልጣፈ ለውጢ ናይ ቴክኖሎጂ ዘሎ 4 ዓመት ኮሌጅ ስለ ዝተማሃርካ ፍሉይ ነገር ክእለት ክህልወካ ኣይክእልኒ እንታይ ማለት እዩ መሰረታዊ ትምህርቲ ከተነበብን ክትፅሕፍን ትኽእል እንድሕር ኮይንካ ብኻልኣይ ትረድእዎ ንትምህርቲ ምቁንፃብ ኣይኮነን እቲ ኩንነት ዝገልፅ ዘሎ ከተነበብን ክትፅሕፍን ትኽእል እንድሕር ኮይንካ እቲ መሰረታዊ ዘድልየካ ተኮይኑ ቴክኖሎጂ ሓጊዝካ ኩሉ እቲ ዝድለ ክትበፅሖ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ሕጂ ክትበፅሖ ዘይትኽእል ነገራት ኣሎ ንኣብነት ዶክተር ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ዶክተር ግድን ክትመሃር ኣለካ ሰርቲፊኬት ትወስድ ኣለካ ናይ ሓኪም ዶክተር ክትከውን ትኮይንካ ኢንጂነር ክትከውን ትኮይንካ ትምህርቲ ከድልየካ እዩ انت تخال IT ديو كال زي ديزاين ديو زي تكنولوجي ديو زي كرياتيفيتي ديو سكندر دحر بزحكا كتنببن كتصحفن دحر خيلكا تخال بعلخا كتمهارو تخيلخا يونيفرسيتي مخات اشحات ገንዘብ ለቃ حيد ليكانيو نابلي دزارب زلو مخنياتو مبزحتهم يونيفرسيتي تماهيرهم زودون እኮ ስራሕ አይረኽቡን እዮም ዘሎ ናበለይ አርጊው ዝገብር ዘሎ ትብስ ነመጎት ናቱ ድማ ክንጥንቀቀሉን ከነሰዑለሉን ስለዘለና ይደምጾ ዘሎ So what are we killing ourselves university? You don't know any trade, you don't have anything. After you finish 22 years in school, the first letter you write is I beg to apply. So the educational system was programmed to make you a beggar so that you can be begging for job because we have people graduating, they can't create job, they are seeking for job. Once you have finished primary school and you have discovered purpose from primary I'm going to catering school 3 years. So 4 ዓመት 5 ዓመት ተማሂርካ ዩኒቨርሲቲ ምስ ወዳእኻ ተቐዳመይቲ ትገብራ በጃኹም ስራሕ ኣብውን ኢልካ ኣብ ምልማን ኢኻ ተኣቱ ይብላ ኣሎ እቲ ትምህርትኻ ድማ ብዝተኻለ መጠን እንታይ ዝብል ዘሎ ሓቂ እዩ ከም ኣፍሪካውያን እዚ ዓይነት ምኽሪ ክንሰምዕ ክንክእል ኣለና እቲ ትመሃሮ ዘለኻ ትምህርቲ ብርግፅ ንዓኻ ክሕግዘካ ዝኽእል ኣብ ሂወትካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ቀሊል ዝበለ ኣብነት ክበኩም ሓደ ሰብ ክመሃር ከሎ ኣብዚ ደገ ኮንካ ትመሃር ተለኻ ሓደ ሰብ ኣነ ፋርማሲ ክመሃር ዘለኹ እንድሕር ኢልኒ ፋርማሲስት ምናልባት ዝለዓለ ደሞዝ ኣይቱን ክኸውን ይኽእል ኣነ ግን ፅቡቕ ትምህርቲ እየ ዝብሎ ስለምንታይ ፋርማሲስት ኮንካ ዝተወሰነ ግዜ ሰሪሕካ ናትካ ፋርማሲ ክትከፍል ስለ ትኽእል እቲ ትመሃሮ ዘለኻ ነፍስኻ ክኢልካ ናትካ ክትገብር ዘኽእለካ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዝበለፀ እዩ always think about that ናትካ ነገር ንክትገብር ወይ ድማ ምስ ግሩፕ ከይካ ቢዝነስ ክትገብር ኣብ ዓድኻ ከይካ ቢዝነስ ክትገብር ዕድል ዘውህበካ ትኮይኑ ኤሌክትሪሽያን ትመሃር ተለኻ ካልእ ሞያታት ብኢድካ ትስራሕ ወይካ ተግባራዊ ጭቡጥ ሞያ ትመሃር ተለኻ ፅቡቕ እዩ ዩኒቨርሲቲ ዘይከትኩ ዲግሪ ዘይገበርኩ ባችለር ዘይገበርኩ ማስተር ዘይገበርኩ ኣይትበል እንታይ እዩ ጭቡጥ ንስራሕ ክጠቕመካ ዝኽእል ስራሕ ትምህርቲ እንተወሲድካ ፅቡቕ እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ግዜ እቲ ንመሃሮ ዓውደ ኣነ ዝመኽሮ ማለት እዩ ካብ ወፃኢ ክትወስዱ ትኽእሉ እዮም እቲ ትመሃሮ ትምህርቲ
ኣብ ሓደ ፖይንት ነፍስኻ ኺልካ ናትካ ነገር ንኽትገብር ዝሕግዘካ እንተኾይኑ እቲ ዝበለፀ እዩ እንተዘየለ ድማ እቲ ትመሃሮ ዘለኻ ናብኡ ዘየብፅሓካ እንተኾይኑ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ካልእ ወስኽ صباح نقول بيزنس تخفيتك بيزنس كفت لها سويل كاب حد حكمنا تصرف نير كم سئل كان دا شاهد كفت يكون بيزنس مالك بتت مهارة لها من قدي تبتي خان لها بتت مهارة لها من قدي نعت كخت كفت لها وتصي تاو بيزنس أو يزلو معناته تمكر لك بقعد نسرح لك نسخة دما أقداس أكل نيت بيزنس اللي تخون نسخة تقصر سرح تانية دي مساحات سرح تانية كابا خانة تمهارة قاعدة نسناب كا عوز سرح كسرح تخل هنا أنا بلزلنا number 1 number 2 نزيان من رأي أشعو أبكالار سنسكرين. Forecasting Bitcoin to 150,000 in the next year or so. Can you explain how you get to that math? Yeah, so it is just math. So we look at the fair value today from the Metcalfe's law model. That gives us round numbers around 50,000. The halving occurs in 3 weeks. What a halving does, it cuts the block rewards, the amount of money that's given. So ምናልባት እቶም ኣብ ኢንቨስትመንት ዓለም ተገዳስነ ዘለኩም ብዙሕ ዘይተስተውዕሉሉ ዘለኹም ኣብ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽ ኢና ዘለና እዚ ኢንቨስትመንት ኣብ ክሪፕቶ ብፍላይ ስቶክ ማርኬት ብኩሉ ደረጃ ኣብ ኦል ታይም ሃይ ዘሎ ስለዚ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ እዩ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ኢንቨስትመንት ይልዓል ዘሎ ወርቂ ኣብ ዝላዕለ ደረጃ ኣሎ ቢትኮይን ኦል ታይም ሃይ ኣሎ ኦልሞስት ኣብ ከባቢኡ ሰርኩሌት ትገብር ኣላ 69,000 كل زي يزبلكم سنشات نشح من البعض سنشات نمودة تندحرك كملش كيكون انت هاي زول زلو زي نحنت بيتكوين 250 شكل بس تخليها هاي زول زلو ابزلن كان دما هافينج زبال تقاطمي هافينج مالت ابزوان زي تي بيتكوين ماينينج تسرح زلو تبي بيتكوين تسرحو تكنولوجي مالتي اب معلتي 900 بيتكوين كفري يخولو تغلالا بيتكوين مالت 900 كفري يخولو كابزنز مسا زلو معلتها جميرو جن 900 ناب 450 كوردي سلامتاي هافينج زبال كونسبت سلو زلو اتز قرب ناب علاقه زقرب بيتكوين زسرح 450 معلتي كون دحرستوس دحر 4 عام دما نسو دما فرق كوني فرقنا خوني زخي دحر فرق زق مخانو دما كل جزيت واغانا بيتكوين يوسخ يزبال قبل الي دما تي سمارت ماني زبالنا انستتيوشنز كلمه من قد تي تي اف يمص سلو زلو از كنتات زون استوعينا كنت كمالو زلناي نقطه نسمعيه to the miners to secure the network. If those rewards were to get cut in half, as they do, many of the miners would struggle. So historically, what has happened, the price rises, the fair value rises. So that would push it at 100. But this time it's a little value only goes to 75 this time. Then post-halving, you get a lot of interest in the asset, a lot of people FOMO in, and we normally go to about 2 times fair value in the cycle. So in the last cycle, fair value was 30. We got as high as 68, 69. This time, I think probably 2 times because there's less leverage. So انتهي زبل زلو زي قمقابنا تي 250 شيء كونيو قبل كله ب evidence بزلو من قديو أبز حلفة هافين كبهال كله أبتز حلفة قدمي كلتشان إسران ديو قلبيليو أو يا كلتشان إسرانيو تهافين زبالة قاتيمو أبتجزيتي fair value ويكاتي نت بيتكوين بتزنا برد طلبات كله calculate غير كا fair value نات 3 شهنيرو دحر تهافين قل نفسه سانشو من تنشح كم زدي بيز نقر شعوز جزا خابسو سانشو عتنز جزا عقل دحر غير كا جنزب أي كسر كان بخلا زر 4 بيتكوين كابز جمر كسب حجين العلقة سترعيز خي نجزيون تحت خورد غلي أنا نزجي نز program ناتي تمرتنا كريبتو خجمر كله قد عامة تبيليو أفتكزيتي عسرت شدش كلا تكورس كجبر جميرة ده رخندي نتحت سلزورة ده أبزوا أنا زج جمرة سب نلعلق خيدي عسرت تشح كله زج جمرة تمهار له مساي جميرة بينفس جبره أبسرع شح أبسرع كل تنشح أبسرع سلسن شح أبسرع مش نشح نوعه طويل أميرة أو طويل بالنيرة imagine أوين دحراتي خلومي سوسان تشح تنشح ناب سبعان حد نشح سبعان حد نشح حتى بالله لابزوا هنزي جينا ستيف 250 شح كبس حيز بحال زلو سلازي ناتكم بس نعتقبروا له أنا كنت حبري تايبك مالو نمودة مخريزية usually spend their money and invest what's left. That's the philosophy of the poor. Now here's the philosophy of the rich. Rich people invest their money and spend what's left. And here's the startling answer. It really doesn't matter what the amount is. أما نقول دخاتاتين حتى ما تنزل في الليبل دخاتات سبات دخنزل له سب دموز بس مصو جنزب مجمريا
نتزليو أم حشاشين نتم زليو أم مجزاني زقاية نتنسترفا 100 دين كلتا 100 أنت تعرفينه نعاني كقمت وينفست قبر زفتن حبتام سب بل حساب جنتايز قبر مجمريا جنزب مسمته مجمريا كاب دموزو كندز جنزب انفست قبر يلو مجمريا انفست قبر paying yourself first بلوزي زي جيمرونيز مكرزلو تتقملا ايت اني تقملا كاب نوح واني تقملا كاب دمس عند جنزب number 1 first I invest that's why بس حق جنزبي ام انفستمنت يزلو بس حق جنزبي زي እዚ ማይንድሰት ዛ ካይዳ እንዳርሒዝና ብቁጠባ ክንከይድ ንኽእልና ፅቡቅ ቁጠባ እንተለና ፅቡቅ ርዲት ኣለና ዓድና ፅቡቅ ነገር ክትረክብ እያ ምክንያቱ ዘለዎ ይዝህብ ዘይብሉ ዘረባ ጥራይ ክህብ ዝኽእል እዚ እንተለካ ኢኻ ክትገብር ትኽእል እንተለካ ኢኻ ፅቡቅ ነገር ክትገብር ትኽእል ክእለት ቁጠባ ኣገደሲ እዩ ቁጠባ ድማ ልዕሊ ማንም ስለ ዘገድሰና ንሕብረተሰብና ክንቀይር ተኮይንና ሃገርና ክንቀይር ተኮይንና ብቅዓት ክህልወና ኣለዎ ናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ እዚ ክገብር እየ ክንምንታይ ብዛዕባ ፖለቲካ ንሰማዕ ኣለና ነስተውዕል ዓለም ትቕየር ኣላ ቁጠባ ክቀያየር እዩ ኣብዚ ምቅያር ድማ ምስቲ ዝቕየር ዘሎ ናብ ዕብየት ገፅና ክንቃነ ክንክል ኣለና ምስቲ ዝወድቕ ዘሎ ዘይኮነ ናብቲ ዝድይብ ዘሎ ክና ፎከስ ንገብር ኣለና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናብ ካልኦት ኣብፅሕዋ ናብትኩም ርእቶ ግደፍ እናበልኩ ምዝያ ኣገዳሲት ለብዋ ክገድፈ ኣብዚ ዓለምና ብቕልጡፍ ሕምባቤ ብቴክኖሎጂ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ ብኸመይ ክንዕወት ንኽእል ዝብል ሕቶ መጀመርያ እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብሎክቸይን ከምኡውን ሮቦቲክስ ኣብዚኦም ዓውዲ እዚ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ይጀምር ንሕና ስማርት ከይንኸውን ንኽእል ኢና ኣብቶም ስማርት ሰባት ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኢንቨስት ተጌርና ገንዘብና ግን ምስኣቶም ክንዓቢ ንኽእል እዚ ሓደ ብስሉን በልሕን መንገዲ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዘለናዮ እዋን እንታይ ኣሎ ዝዓቢ ዘሎ ርኢና ንዕዑ ክሕግዘና ዝኽእል መፅሓፍቲ ድዩ ኮርሳት ድዩ ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ቴክኖሎጂ ንኩሉ ብናፃ ብቐሊሉ ከም ትረኽቦን ገይሩካ ስለ ዘሎ ተጠቐመሉ